Eka nongere mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza cyane ndetse no gukomeza kugira umugoroba mwiza aho muri muce z'igihugu zigiye zitandukanye. Birumvikana ushobora kuba uri mu majyaruguru, ushobora kuba uri mu majyepfo, ushobora kuba uri burasirazuba, uri burengero bwaryo, ndetse ushobora kuba uri no mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe n'abari mu hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mu bihugu bigiye bitandukanye biri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Birumvikana mwese reka tubasuhuze tubabwire tuti mugire intangiriro nziza z'umwaka wa 2021. Murabizi ko tubagezeho inkuru zigiye zitandukanye zivugwa hirya no hino ku isi, haba mu myidagaduro, haba muri politiki, mu mikino, haba no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye zivugwa hirya no hino, hose tubasha kuba tubanyezaho 5 kuri 5. Icyo tubasaba murabizi, tubasaba gukora subscribe, mugashare inshuti zanyu, mukarayikinga, babwira ibyiza biri hano, nabo bakaba babasha kuba bakora subscribe kugira ngo nabo bagendane natwe mu nkuru zose tugiye dushyiraho. Birumvikana neza cyane. Rero reka mbabwire ni mugire umugoroba mwiza, mugumane natwe hano kuri Rwanda Top News. Rero inkuru mbazaniye muri aka kanya ni inkuru ivugwa ku ngabo z'u Rwanda nanone ziri mu butumwa bw'amahoro mu gihugu cya Centrafrica. Birumvikana rero muri aka kanya murabizi ko twari tubagize inkuru zigiye zitandukanye zivugwa ku ngabo z'igihugu ziri hanze muri Centrafrica, zivuga uburyo zagiye zihashya inyeshyamba zikora ibyinshi byiza bigiye bitandukanye. Muri aka kanya mbazaniye inkuru ijyanye n'umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro muri Centrafrica. Umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda yoherejwe muri Centrafrica, yakiriwe na Minisitiri w'Intebe Firmin Nguribada, akaba ari we wamwakiriwe. Birumvikana umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Centrafrica yakiriwe na Minisitiri w'Intebe Firmin Nguribada. Rero murabizi ko twari tubagezeho inkuru zigiye zitandukanye zivugwa ku ngabo z'u Rwanda, ibyiza zikomeje gukora, ibitangaza zikomeje gukorayo, ndetse na byinshi ziri kugenda zikora. Muri aka kanya mbazaniye byinshi byagiye biganirwa hagati y'aba bombi, hagati ya Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu cya Centrafrica ndetse n'umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Centrafrica. Ese ni ibiki baganiriye? Ni byinshi bigiye bitandukanye. Rero biragusaba kuguma kuri Rwanda Top News ubundi ugakurikira ibyo bagiye baganira. Birumvikana murabizi ko twari tubagezeho ko ingabo zagiye zirwana n'inyeshyamba, zibakubita, zikica benshi, zigakomeretsa benshi. Rero muri aka kanya niki Minisitiri w'Intebe wa Centrafrica yaganiye n'umuyobozi w'ingabo ziri hariya muri Centrafrica, ingabo z'u Rwanda. Ni byinshi bagiye baganira, ariko mbere yuko mbagezeho hari inkuru ziri kugenda zicaracara hirya no hino. Bamwita Miss Uwase Raissa Vanessa, akaba ari Miss mwamenye cyane wabaye igisonga cya kabiri. Birumvikana nabizi ko rero yakundanaga n'umuherwe cyangwa se n'umusore w'umukire cyane wo mu gihugu cya Congo, kugira naho uwo bita Miss Vanessa yigeze kugerageza kwiyahura bitewe n'uwo musore bari bajyanye ikibazo. Noneho kuri iyi nshuro bikaba byagiye ahagaragara ko babaye batandukana, batakiri kumwe. Bikaba byaragaragaye ko Miss Vanessa yapostinze kuri Instagram yo yavuga ati ubu ngubu nsuye muri bya bihe byanjye nyine, ndi njyenyine. Urumva ko rero hari byinshi bigenda bivugwa no hirya no hino ku isi. Rero tugiye dukomeje ku nkuru yacu, Minisitiri w'Intebe muri Centrafrica Firmin Nguribada yakiriye umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda z'umutwe udasanzwe zoherejwe muri iki gihugu, Colonel Jean Paul Karangwa, amushimira uruhare n'ubwitange bagize mu gucunga umutekano. Minisitiri w'Intebe wa Centrafrica yakiriye Colonel Jean Paul Karangwa mu biro bye kuri uyu wa mbere tariki ya 4 Mutarama 2021. Ubutumwa yamuhaye harimo byinshi bigiye bitandukanye rero bijyanye no gushimira u Rwanda, ariko bamukore subscribe, musharing inshuti zanyu nazo zimenye ibyiza biri hano, ubundi dukomeze tubaha inkuru zizewe kandi ziteguranye ubuhanga cyane nkuko mubizi hano kuri Rwanda Top News. Tugenda tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye. Rero mu butumwa yamuhaye harimo gushimira u Rwanda uburyo
rwafashije iki gihugu mu kugicungira umutekano mu bihe by'amatora ya perezida n'abagize inteko ishinga amategeko yabaye kuwa 27 Ukuboza 2020. Kuwa 20 Ukuboza 2020 nibwo ingabo z'umutwe udasanzwe Special Forces z'u Rwanda zerekeye muri Central Africa zoherejwe mu buryo butandukanye n'ubw'ingabo za Loni kuko zo zahawe umukoro wo kurwanya igikorwa cyashoboraga guhungabanya amatora ndetse n'umutwe uwo ari we wose wakwibasira ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri kiriya gihugu. Mu mpera z'iki cyumweru gishize zagize uruhare mu guhashya umutwe w'abagize ba nabi washakaga guhungabanya umutekano mu majyaruguru y'umurwa mukuru wa Bang. Minisitiri w'ingabo wa Central Africa Marine Wera Koyala yavuze ko icyo gikorwa ari icyo kwishimira kuko kigaragaza ko u Rwanda ari igihugu cy'inshuti cyiteguye gufasha Central Africa gutekana. Ibyo ngibyo akaba ari ibyatangajwe na Minisitiri w'ingabo muri kiriya gihugu Marine Wera Koyala. Ko yagiye atangaza byinshi bigiye bitandukanye birumvikana. Minisitiri Marine Wera Koyala yashimiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame kubwo kumva ko ashobora kurokora ubuzima bw'abaturage ba Central Africa bari bagiye kwibasirwa n'imitwe yitwaje intwaro yashaka guhungabanya amatora ubundi ikabavutsa ubuzima. Amagambo yagize ati nk'uko mubizi igisirikare cyacu kiracyari kwiyubaka hanyuma mu buryo bwihuse iki gihugu cy'inshuti y'u Rwanda binyuze mu masezerano dufitanye cyemeye kwitanga mu gufasha abagenzi babo b'abasirikare kurinda umutekano wa kiremwamuntu. Birumva ko rero ntabwo nabona ikintu cy'ingenzi navuga usibye kuvuga ko mwakoze gushimira perezida wa Repubulika n'abanyarwanda kubw'icyo gikorwa cy'ubumuntu gikwiye kubera urugero ibindi bihugu bya Afurika. Rabajijwe niba ingabo za MINUSCA ziri muri iki gihugu zitari zigamije imbere yo gusaba zitari zihagije mbere yo gusaba ibindi bihugu biri mu Rwanda gutanga ububasha, asubiza ko abasirikare bari mu butumwa bw'amahoro bari bake ugereranyije n'ubuso bw'igihugu ubwacyo. Rero birumvikana ko Minisitiri w'ingabo muri kiriya gihugu yavuga byinshi ku ngabo z'u Rwanda, ndetse uyu munsi Minisitiri w'Intebe akaba yakiriye umuyobozi w'ingabo ziri hariya uriya mutwe udasanzwe w'ingabo z'u Rwanda uri muri kiriya gihugu, akaba yakiriye umuyobozi wabo, akaba yabasabye byinshi bigiye bitandukanye, akaba yababwiye ko ashimira u Rwanda. Mu butumwa muhaye harimo gushimira u Rwanda cyane ku bwitange bagize birumvikana bwo kuba bajya gutabara muri Central Africa. Rero mukomeze mukore subscribe, musharinga inshuti zanyu, mukomeze muzibwire muti hari ibyiza byinshi hano kuri Rwanda Top News kugira ngo nazo zize zirebe ibyiza biri hano. Araheza murabwira bakore subscribe, basharinga inshuti zabo nabo baraheza basharinga izabo, ubundi bakore subscribe, nibarangiza barakanda ku nzogera iri iruhande gatoya kugira ngo inkuru yose dushyizeho ijye ihita ibageraho ako kanya uhita ubona notification ikubwira ko inkuru yamaze kuba ihagera tayari. Birumvikana neza. Urumva ko rero ingabo z'u Rwanda zikomeje kwitwara neza kandi zikomeje gushimwa cyane. Uriya mutwe udasanzwe w'ingabo z'u Rwanda wagiye kubungabunga amahoro muri Central Africa ukomeje kwitwara neza cyane ndetse unashimisha benshi bitewe n'ibikorwa bikomeye cyane uri kugenda ukora muri kiriya gihugu. Minisitiri w'ingabo muri kiriya gihugu Koyala yakomeje avuga ko abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro babonye isomo, bityo ko badakwiye gukomeza guhungabanya umutekano. Mu butumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro muri Central Africa MINUSCA hari abashinzwe umutekano bagera kuri 12,870 barimo abasirikare 11,650. Reka rero
bashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane ndetse no gukomeza kunogerwa n'inkuru zacu tubagezaho hano kuri Rwanda Top News. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, mukomeze mugire intangiriro nziza cyane z'umwaka wa 2021. Audio Jungle.